Twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Fabu TV rero nk'uko twari twababwiye ko turaza kubabwira imyanzuro y'inama yabaye y'abakuru b'ibihugu bari mu muryango wa SADC bigaga ku kibazo kiri muri Congo, aho inama yaje kuba iba. Tugiye kukugezaho imyanzuro cyangwa se tugiye kukugezaho ibyavugiwe muri iriya nama. Turagusaba gutega amatwi kugira ngo wumve iriya myanzuro, ariko wowe ukigera hano banza ukande subscribe kugira ngo tubane hano. Tubibutsa ko ari inama yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu, twongera kukubwira ko hari abaperezida bari bitezwe muri iyi nama batigize bagaragaramo, bahereje intumwa bahagarariye, harimo nka perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste, na perezida wa South Africa cyangwa se Afurika y'Epfo Ramaphosa na perezida wa Congo n'abandi baperezida bagiye batandukanye, ariko by'umwihariko abaperezida bagiye bagaruka kuri iyi ntambara iri kuberamo ntibigize bitabira iyi nama. Kurikira rero iyi nama. Ladies and gentlemen, you are welcome. Our program will be as follows. We are going to have welcome remarks from our host president, Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania. This will be followed by the statements from the chairpersons from the East African Community and the Southern African Development Community. I will present their name after Her Excellency gives us the welcome remarks. Your Excellency. Pleasure and honor to welcome you all to the United Republic of Tanzania, and more specifically to the city of Dar es Salaam, the haven of peace, for this crucial joint EAC SADC summit convened to deliberate on the prevailing security situation in the Eastern DRC. Tanzania is profoundly honored to host this high-level meeting and remains eternally committed to the objective of promoting peace and security within the region and beyond. Similarly, I would like to express my sincere appreciation to the Executive Secretary of East African Community and nk'uko mubireba rero, aha ni umukuru w'igihugu ubwo yari amaze kugera mu cyumba cy'inama, aho abakuru b'ibihugu n'abandi bari bitabiriye inama uburyo bahagurukaga bamusuhuza, bamwakira neza cyane nk'ibisanzwe nko kwakira umukuru w'igihugu uko basanzwe babigenza. Ariko iyi nama rwose turaje kugira ngo tukumvishe, tugusobanurire nyuma yo kumva ururimi rw'icyongereza, nubwo benshi badasanzwe barumenyereye kurwumva. Turaje tukumvishe uburyo biraza kuba bimeze. Iyi ni Fabu TV rero, mukomeze mwumve inama. As you are all aware, DRC, a member of both the EAC and SADC, is still facing prolonged conflicts whose impact has transcended its borders, and so creating far-reaching effects in neighboring countries. For the last couple of weeks, we have witnessed the spread of violence that has caused massive harm to human life, human displacement and insecurity, which affected economic activities and disrupted cross-border trades. As regional leaders, history will judge us harshly if we remain still and watch the situation worsen day by day. And in line with the principle of African solutions for Africa's problems, our countries have a collective responsibility to ensure we urgently address the existing security challenges that have heavily impacted the well-being of innocent civilians. This joint summit meeting presents an opportunity to recommit our collective efforts in addressing the conflicts and reaffirm
reaffirm our sustainable peace and stability in the entire EAC and SADC regions. It is crucial that we find a durable solution that upholds sovereignty, promotes inclusivity, and ensures that the people of DRC can enjoy durable peace and security that they have been yearned for.